ubuzima bwamuteye ibikomere bidasanzwe ariko najya byumva korana umuhate kuko iwabo bamuziyo nk'intwari. Iyo nkubuze ndahangayika nkata ibiro nkapanika nubwo kenshi ntabikwereka so kubesha ndagufuhira. My baby stay with me even if you got somewhere to go. Iyo haje gutoteza urubyiruko kandi ariko ruba rufise ahejo hazaza hanini hafashe igihugu canke ibihugu tuba tuko turisubiza inyuma nka Afrika. Yo, light up the far from east, west, north, south, central, Kigali, Rwanda, Bujumbura, Burundi, Nairobi, Kenya, Kampala, Uganda, Dar es Salaam, Tanzania, Zanzibar, Juba, South. Yo, turn up Kinshasa, Congo, East Africa, to the world. Yere mkomi ya God Bad Boy Shata, Kula Believer Champion, Monster Konkala for you. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, boom fire. Aka boom fire. Aka boom fire. Aka boom fire. Aka boom fire. And Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I number one rap, the test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot and urban baddest, and Mr. Energetic Man. And Mr. Energetic Man. Alongside Afro Hunter. The Rio Hunter. Yo, the Rio Hunter. Afro Hunter, turn up. Alongside, yo, Aniki G. Hey, yo, Nick. Hey, yo, Nick. Yeah, man. Hey, yo, Nick. G. Hey, yo, Nick G. Yeah, man. Yo, Yago TV show representing PNP Entertainment. PNP Entertainment. Yago TV show representing PNP Entertainment. Big energy. Big Energy and PNP Entertainment. Yo, man. turn up. Afro Hunter, turn up. Yo. Babanzirize. Since you came in my life sina kundundi, when you're out of my life sina baukundo. My God, discipline ubwizi taina bibona kwande, nabwiye nabavye ago mariwande naitande ngumiruhande ye ufite ubwiza buzira nenge from the top mpaka kubirenge kukuvugaho ni story ndende nije mfite umwana ari better than them ufite ubwiza buzira nenge from the top mpaka kubirenge kukuvugaho ni story ndende nije mfite umwana ari better than them. Yo, I'm proud kugukunda jewe, I'm proud. Paradise urukundo rwacu ni paradise. Ona mukunza rumwe mu bana majana, ndamuhaye byose muhaye nizina, amuvuga hoje two kwicana, ampenda sana kuliko jana. Yo, turn up East Africa. Yo, turn up. Yo, Nick G. Turn up. Yo, ubuzima bwamuteye ibikomere bidasanzwe ariko najya byumva korana umuhate kuko iwabo bamuziyo nk'intwari. Foni irahamagara ku cyaro mama akeneye imiti, gucura nawe wayumugati we n'umuhasa urashaka ke gusaba ikanga gahora mu mateza neza ejo ni heza zigera ni heza ejo ni heza. Never give up on yourself. 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 Najananirwa intwari ku rugamba nananirwa. We najananirwa intwari ku rugamba nananirwa. Ndakora cyane mbona ntako nagira,
from Kigali to Kampala ne mami wange yabera kubira uri kumacha sirina chakora ese ni bande bifuza kumbiru hande ibaze nawe na uzagahinda kanje Syria na induye Zanzira Syria naona ganzabazira oh my dear nyina wa Maria ijubya indutsa marira usanda bisi nieza ejo nieza zigera nieza ejo nieza never give up on yourself never give up on yourself never nigeto yuti najananirwa never give up on yourself najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa no najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa we najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa we najananirwa nintwari ku rugamba najananirwa akoresheje mbona nakonagira from Kigali to Kampala mami wange yabera kubira uri kumacha sirina chakora kwese ni bandi bifuza kubana nanjye ese ni Syria na induye Zanzira Syria nabona ganzabazira oh my dear nyina wa Maria ibyubu byahindutse amarira yeza ejo nieza sichera nieza ejo nieza never give up on yourself never give up on your dreams girl igeto you didn't never give up on yourself najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa no najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa 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 ubuzima bwamuteye ibikomere bidasanzwe ariko najya byumva akora n'umuhate kuko iwabo bamuziyo nk'intwari fonira hamagara ku cyaro mama akeneye imiti bucura nawe ay'umugati we n'umuhasra ahora ashaka keshi gusa bikanga agahora mu mateke ntajananirwa nintwari ku rugamba nananirwa yo geto yuti 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 ntajananirwa nintwari ku rugamba nananirwa Afro Hunter najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa Afro Hunter najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa Afro Hunter najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa Nick G najananirwa nintwari ku rugamba nananirwa. Yo people, East Africa, this is Nick G alongside the Afro Hunter right about now, all the from PNP, representing music, representing culture, representing happiness, representing yo. Turn up PNP, turn up PNP soldiers.
Yo PNP soldiers, yo turn up. Aba PNP soldiers mwese ahantu muri n'abajene mwese mwarizwa muri PNP. Yo. Abajene mwese mushyigikirwa n'uri ya mupapa. Ewan. Promise. Reka tumusuze sana. Shout out to Promise, shout out to Passy from Izuba TV. Shout out. Manager Promise. All credits on you. Yeah man. Yeah. Afro Hunter. Yo. Ufite imyaka ingahe? Je mfite imyaka 20. Imyaka 20. Ewana, aba bantu barimo kukureba. Ufite ibintu byinshi byo kubakubita, ufite akaze. Chukua this microphone, ubaririmbire mu ijwi ryawe. Indirimbo yawe. Let's go. Chukua this microphone, ifati microphone, baririmbire. Uwakwibarutse azohabwa umugisha n'Imana, azi gukoca ekipe mfana, for your matter mapepi nzogwana. Iyo nkubuze ndahangayika, nkatibiro nkapanika, nubwo kenshi ntabikwereka, so kubesha ndagufuhira. My baby stay with me even if you got somewhere to go. Ese nzakora iki ngumane nawe forever ariko. We meant to be together, you turn all days to be holidays. Nakubonye mba numva ntazi, unkora update always. We meant to be together, you turn all days to be holidays. Nakubonye mba numva ntazi, unkora update always. Yeah man. Yo, uyu nguyu yitwa Afro Hunter. Yeah man. The real Hunter. The real Hunter. Cheers. Hano wicaye ni kuri Yago TV show. Yeah. Wagwan. Big energy. Nahageze. Nikiji yamaze kukuronshinga. Ko yabanje hano. Nikiji yaranze. Nikiji ubungu we Evan. We yarimutse. Ari mu rugo baje gupromotinga undi musirikare mushasha witwa Afro Hunter. The real Hunter. Yeah man. Kuri Yago TV show wasanze bimeze gute? Nasanze urukundo rwinshi by the way nabibonye ndabigumiza mu mutima abantu nasanze ngaha abo nabonye bose bafite umutima mwiza. Okay, nsanzwe ndagukurikirana nzi yuko uri umuntu mwiza ariko like nasanze exceeding biri ku rundi rwego like nabibonye ndabigumiza mu mutima ndavuga ati sishobora kubivuga gusa nabibonye ndavuga ati none bibaye ngombwa ndabikubwira gusa respect kabisa. Big energy. Yo Nick G. Yeah man. Turn up. Talk to your people. Vugisha abantu bawe. Yes my people. Ubamaze kumenya hano kuri Yago TV show. Abantu mujene ni wakoze akaririmbo na Kenikai, akaririmbo keza cyane, akaririmbo tumaze kuririmba mukanya kashize, akaririmbo kitwa Ni Heza. Never give up on yourself man. Never give up on your dreams. Never give up on your plans man. Don't quit. Don't give up man. There is umva ntabwo ari cyo gihe. Yo wicika intege. Umujene nyuma yo gusora akaririmbo rero yahuye n'isanganya yanisanze muri mabuso. Cyangwa se cyitwa gereza. Jail. Pore musaza, pore kandi welcome back. Yes my brother. Welcome back brother. Thanks. Welcome back brother. Thanks my brother. Yo, welcome back stronger than before. Stronger than before. I feel the energy. You feel the energy? I feel You feel the energy? Yeah man. Big energy. Yeah man. Suza ku bantu bawe babwire ubu ngo bamaze kukumenya. Jenda kora cyane mbona nako nagira. From Kigali to Kampala. From to Kampala. Fire. From prison to Kampala. Yeah. From prison to Kampala. Yeah man. Yeah man. One. Nick G. Yeah man. Eyo Nick. Agarutse nasanze imbaraga zigihari kayaga ni kose. I feel free. You are free now. Yeah man. Big energy. You feel free. Yeah man. Man, ariko kubera iki muri Afrika duturugunya bene wacu kuki dufunga urubyiruko kuki tubuza amahwemo abana nk'aba abana bakiri batoye kubera iki ibyo bintu biba bihari kweri ese mwumva twatera imbere gute mwumva twatekereza gute
umuntu arenga umupaka bagahita bamufunga ngo nukubera ukuntu ameze hakibaze nk'ibyo bintu wala ngo nukubera ngo ibyo bamukeka wago VP man VP man VP ni VP tubarire ni Kiye kigenda amaso mutugambi mwana Peras Peras na Yo DJ nishimiye kongera kukwakira kuri Yago TV show anje nishimiye kandi indirimbo ndimo ndabona irimo gukura indirimbo ni heza maze kugira mu bihumbi hafi giye kuza ibihumbi 10 ibihumbi 10 birafi kuzura ndatekereza ko kino kiganiro kiri buze gutuma hari abantu benshi bajya kuyishaka turaza kubaha link y'umuziki wa Afro Hunter tunabahe link y'umuziki wa Nick G indirimbo amazimi sasoho yari kumwe na Kenny Kai ni abahanzi babiri bose b'abanyarwanda ariko Nick G ubu ngubu tuvugana we yibera hano muri Uganda Kenny Kai we yasubiye i Kigali ariko indirimbo ni nziza sana yitwa ni heza iri kuri channel ya PNP imaze iminsi nayihuye n'ibibazo iyi channel ya PNP turashima Imana ko yagarutse ariko abantu kukimwanga ibyiza abantu bamubona umuntu agiye gutera imbere agiye gukora ibyiza mugahita mutangira kumugwanya why Peras why tell us question mark tell us why would you have to fight why would you fight us why tell us Peras indirimbo imaze 2 weeks imaze kurebwa n'ibihumbi 8 n'abantu 400 mukomeze muyongere hanyuma mbonero guhita mbabwira ko Kenny Kai yasohoye EP yamaze kubatamo EP EP yamaze kugera kuri platforms mugende muyumve go and stream Kenny Kai ni umuhanzi mwiza aririmba neza hanyuma turi kumwe kandi na Afro Hunter uyu Afro Hunter kuri channel ye amaze kugiraho imiziki ndabona ari imiziki 3 niba ntibeshye kuri channel ye y'ibihumbi 4 mugene mukore subscription Afro Hunter official ndagufana niyo profile picture ya YouTube channel ye ni Afro Hunter akurikiranwa n'ibihumbi 4 bane ibihumbi 4 ni benshi aha nimuza ubwo wabona uvuze ngo ni bake yo ibihumbi 4 uzi ibihumbi 4 nk'ubu kano kanya biramutse bihaye Afro Hunter ibihumbi 100 bihumbi 4 biramutse buri muntu umwe ahaye Afro Hunter ibihumbi 100 by'amanyarwanda ubwo yahita yegeranya amafaranga ngahe Peras ni menshi aho numenyera ibihumbi 4 cyari cyo afite imiziki afite indirimbo yitwa Daymaker imaze ukwezi kumwe imaze kurebwa n'ibihumbi 3 afite yitwa Proud imaze amezi 9 imaze kurebwa n'ibihumbi 4 n'abantu 300 afite iyitwa Ndagufana imaze umwaka umwe imaze kurebwa n'ibihumbi 3 hafi ibihumbi 4 gutyo n'umujene nawe urimo gushakisha arimo arashakisha nk'abandi arashaka gutera imbere kandi ntago ari umuswa mwumva ukuntu aririmba ntago ari umuswa yitwa Afro Hunter ubwo mamuzi ngo abantu bibongeyeho ka Hunter rero ngo muzabacika ntago mwabacika abantu bongeyeho ka Hunter ku mazina yabo nuko baba bameze mu mitima babumva bahiga kandi baba bafite inyota urumva abo nibo bahanzi turi kumwe nabo kano kanya kuri Yago TV show baturutse muri PNP Entertainment ese nawo barizwa muri PNP Entertainment ni muri PNP of course niho barizwa okay Kenny Kai nawe twamunyuzeho kugira ngo tumuhe credit kandi tunabibutse ko yasohoye EP hanyuma turi kumwe kandi na Nick G hano live Nick G story ngo bimeze gute urayinyuramo ese wafungiwe iki abakurikiye kino kiganiro barimo baribaza ati Nick G twumvise mukomoza ku byagereza ese yafungiwe iki byagenze gute najananirwa
byabaye mu buryo bwo kuneva giving up. Bwo kuneva Giving up. Icyo kintu uracyumva? Yago. Iryo jambo uraryumva? byari mu buryo bwo kuneva Giving up. ngo byari mu buryo bw'iki Bwo kuneva giving up. mu buryo bwo kuneva giving up. Bana nta muntu n'umwe turipotingaho ibyo byongereza neza tubivuga uko dushaka. Bwari mu buryo Bwo kuneva giving up. Yaman. Kandi Yago urabona? hanyuma byaje gute? Iyo nkoresheje iryo jambo ribarimo ibintu byinshi. Yaman, dutewe ikimwaro no kuba umuntu ashobora kuva Uganda yakwinjira mu Burundi bakamufunga. Dutewe ikimwaro no kuba umuntu yava mu Rwanda yakwinjira Uganda bakamufunga. Dutewe ikimwaro no kuba umuntu yava Uganda yakwinjira Tanzania bakamufunga. Why? Ibyo bintu ngo by'ibyangombwa ko turi abaturage bo muri East Africa. Komva hano hirya mu Rwanda, konza nkumvikana n'Abagande. Komva hano hirya mu Burundi, konza nkumvikana n'Abagande bakanwa nkabona nibo bantwaye muri Kampala, nkabona niwe mu motari untwaye n'umurundi. Tukumvikana. Konza ngatwarwa n'umukiga wari agatuna cyangwa kabare, tukumvikana. Kubera iki tumarana, kuki turyana. Cyo kintu ngiye ngubajije gutyo kugira ngo abantu bo muri East Africa bumva uburyo urubyiruko dutewe ipfunwe no kuba uyu munsi East Africa idashobora kwishyira hamwe ngo tugenderanire duhahirane. Umuntu ave mu Burundi niyinjira Kampala yumve yinjiye mu gihugu cyo muri East Africa. Yumve ko hasanze bene wabo, hasanze Abagande, feel at home. Umuntu nava i Kigali agiye Kenya nagera Nairobi avuga ati hano ni muri East Africa, hano ni mu bantu bacu, dukoresha ifaranga rimwe cyangwa se duhanye imbibi. Hari kibaze East Africa ubu ngubu turimo turaryana. Ubu ngubu umukongomani agize hana hurira n'umunyarwanda bashobora guterana ingume. Umunyarwanda agize ahurira n'umurundi batumvikanye ngo twe turi muri entertainment, ngo tube turi abantu batekereza barenze ibyo bintu, twaryana kubera ko ibihugu ntago bibanye neza, ntitwaryana se. Iyo niyo revu ibigiye gukurikira, aho usanga noneho abaturage basigaye nabo baryana mu gihe ibihugu bitameranye neza n'abaturage kame ngo ntago babanye neza ra ubwo babanye neza, tutagiye kubeshya babanye neza. So mwadufashije, turacyasaba n'ubu ngubu ntago turagera ku nkuru ya Nikije ukuntu yafunzwe, kuko Nikije akwiye kwinjira mu Burundi nta n'icyangombwa n'ikimwe anafite, kuko ni umwirabura, ni mwene wanyu, aravuga ururimi mukumvikana. Iyo ugiye mu Burundi ntibumvikana n'abantu ra cyane, bakubwira ibintu ukabyumva, nawe ibabwiye ibintu ntibabyumva. Umubwiye nzanira imbeha aho mutra ntaca yizana, zana kijya kirato naca kizana none acha kizana naca kizana afrohand acha kizana kweli. Umubwiye nzanira zanira ibenye zanira ikinone zanira ibenye acarizana ukacufyotanga ukacukogori fyotanga ufyotanga gufyotanga no kugira fyotanga cyangwa nuko fyonda no kujya nawe no kujinja gufyotanga kujinja rumva nari tell us gufyotanga ariko ako kantu ka tell us baza barakagukubita nk'ibiboko nk'umunani bakajya bakubwira ngo tell us Yago burya do Yago arango bakubita ibiboko uba wabibonye ari ngo bakubita ibiboko ubundi kunda teras Yago ako kantu teras niko njye nari ngubajije kibazo, ariko babyeyi bacu ba president dukunda, muri aba president bacu mane nimwe tuba tubwira rwose turabakunda, muratuyoboye, nimwebwe Imana yaduhaye ngo mutuyobore, turanabishima rwose, ariko mutworohereze East Africa ibe nyabagendwa
duhahirane. Umuntu niyinjira harike guturugwa ngo kubera ko ngo nta byangombwa afite. Wumva ibintu avuga ubyumva. Ariko ibaze ko Nick G azi ikirundi, azi n'ikinyarwanda, kandi ikinyarwanda n'ikirundi ni murumuna na mukuru, ni mukuru na murumuna, ni ibivandimwe. Ko ngewe umurundi yarimo kuvuga ngewe ndamwumva nkanamusubiza, nanjye iyo ndimo kuvuga umurundi aranyumva akansubiza. Ntabwo umurundi nabwo ati amazi ngo anzanire intebe, acanzanira amazi nyene. So bisobanuye iki? Bisobanuye ko turi abavandimwe. Turi bamwe turabavandimwe rasta, turi bamwe turabavandimwe, turi bamwe kweri. Ariko twebwe iyo impande zombi zitameranye neza, ababyeyi bacu iyo batameranye neza, natwe tubigenderamo. Ariko ibyo bintu by'ibyangombwa byo tube rwose mudufashe ibyo bintu binaveho rwose, biveho. East Africa, ibihugu bya East Africa tugenda, umuntu yinjirire ku ndangamuntu cyangwa umuntu yinjire niba namusanga. None se ubu ngo abantu bari hano Uganda, wabonye amoko ari hano Uganda, hano Kampala ni menshi cyane. Nose ugize ngano moko afite indangamuntu ya Uganda, abenshi nari indangamuntu bafite za Uganda. Ariko sari umuntu babaza ngo muzane ibyangombwa ngo byo kuba mugomba kuba mutuye hano cyangwa muba hano. Kandi n'ikindi unyura ugahora n'Umuthiopia, Umusudani hariya, Umurundi, Umunyarwanda, Umuzungu, Umuhinde bose. Ubona bitwaye ikindi babanye neza. Ahubwo ugiye kuraba ushaka no gusanga abo bantu badafite n'ibyangombwa byo kuhaba, cyangwa se bakaba banabifite barabihawe n'igihugu. Nose si byiza umuntu akugannye akabona amahoro kayamuha, agakora ntumubaze ngo urinde uruwahe uruwo kwande kuki waje hano kuki uri hano. Ahubwo ugiye kureba aha muri Uganda, actually aha muri Kampala abantu benshi bariyo, benshi ugiye kuraba si n'Abaganda. Abaganda niba ugiye kuraba percentage benshi n'abantu bo hanze, foreigners nibo benshi. Kuko uragenda ugasanga nka kariti yafashwe n'aba Ethiopian gusa, ugasanga yarayifashe kandi ugasanga ari proud y'igihugu ciwe nk'umu Ethiopian, ariko sira ari muri Uganda afite amahoro ntaribi. Ugasanga hariho kariti usanga irimo abarundi benshi, Abanyarwanda, man ugasanga like Uganda novuga gute hari amahoro menshi, like ntibari complicated cyane ugiye gucomparinga n'ahandi. Niko novuga. Mutworohereze, turacyabisaba nk'urubyiruko rwa Afrika. Ntabwo tuzigera twigumura, ntabwo tuzigera tuvuga igihugu cyacu nabi, ntabwo tuzigera tukigambanira, ntabwo tuzigera tugambanira ibihugu byacu. Ahubwo tuzaza twebwe dusabe nk'urubyiruko rwa Afrika, so tubinginge tubabwire ngo iyo mumeranye neza, iyo ababyeyi bacu bameranye neza, natwe urubyiruko tubyungukiramo cyane. Ubu hari collabo zahagaze hagati y'Abanyarwanda n'Abarundi mu muziki, hari ibitaramo byahagaze hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu muziki. Ngende bivugira muri entertainment kuko niho mbarizwa. Uyu munsi hari ubuhahirane butagihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uyu munsi ubuhahirane bw'u Rwanda na Kongo nta buhari. Nyine ntabwo akarere bimeze neza, kandi twe nk'urubyiruko tubyirengagije ibyo bintu, ubwo twaba ari uguhamba mu mutima, kandi n'ubundi ingaruka ari twe zigira gute, ari twe zitugeraho ingaruka zitugeraho. Kuko twebwe ubwacu ababyeyi bacu nibashwana nibarwana, kuko nge mpamvu ntabita abaperezida n'ababyeyi bacu baba barabyaye nabo baba bafite abana, n'ababyeyi bacu nibo bashumbye ibihugu. Ababyeyi bacu tujye tubabwira nk'ababyeyi, tuze twicara hano kuri kamera tubabwire nk'abana babo, tubinginge tubabwira ati mudufashe bino bintu kweri. Kuko muratubyaye turanabubaha nk'ababyeyi bacu, ariko icyo ngiyo kandi muri n'abaperezida bacu. Turimo turasaba nta kuntu byaba bisa u Rwanda n'u Burundi bisubiranye bikaba ibihugu bihahirana. Nta kuntu byaba bisa u Rwanda na Kongo byongeye kuba ibihugu by'ibishuti, tukabona umubano mwiza. Nta kuntu byaba bisa tubonye abaperezida bo muri East Africa bose bari hamwe bashyize hamwe, abo mu karere k'ibiyaga bigari bari hamwe bashyize hamwe. Nick G bagutamo rero Teras urumva umuntu yagushyize muri diru ugomba nawe wakozemo ikosa, wakoze ikosa ryo kwambuka nta byangombwa, nabyumvise. Yego kosa wararikoze, ariko kandi nubwo wakoze ikosa uru rubyiruko rwa Afrika, reka turebe nyuma yo gukora ikosa wahanwe gute. Hano muri Afrika iwacu
urubyiruko iyo rukoze amakosa aho kugira ngo ruhanwe kugira ngo rureke amakosa rwicwa cyane ruratotezwa cyane bituma noneho ubwo ruva ahantu ruhita ruvuga ruti noneho hagiye gushya ajya mutugorore muhita mutuma tuba ibyihebe wahanwe gute nyuma yo gukora amakosa bagufatiye mu Burundi bigenda gute amen dutera inkuru ukuntu byagenze ukimana gufatwa ese washinjwaga iki urumva icyo nashinjwaga n'igipapuro nari nahawe kivuye muri ambasade y'u Burundi kuko nje ari umuntu nyine nabibwiyeho ko mfite plan mu Burundi zo gukora ingoma yo kujya gukora indirimbo bimwe mu bigize iki bimwe bavuze bimwe mu byahagaritswe mu byahagaze bitewe no kutumvikana guhari ama collaboration menshi yarapfuye niyo yanje yarapfuye kandi ari kuba hit nubwo nabatayemo hit big energy yeah man we still fresh yeah uracyari fresh uracyafite byinshi n'ubundi uracyabaha byinshi ndacyabaha reka tubanze tumenye story warahagurutse ujya mu Burundi ugendera ku gipapuro kituzuye yego urafatwa ndafatwa noneho umaze gufatwa ushinzwa kwambuka igihugu udafite ibyangombwa nibyo washinzwaga ibyo nashinzwaga bakimfata bahise banjana mu iperereza aho kuri migration yaho ngaho inkuru yawe ikiri aho ngaho tuzayikomereza muri part 2 nyemerera tugaruka kuri Afro Hunter iyo wumvise nk'urubyiruko rwa Afurika uburyo rutotezwa muri Afurika yarwo ubibona gute niki wabivugaho icyo nabivugaho nibaza ko maybe ababikuriye batarabibonera umwanya wabyo ko ndazi ntibatwanka kandi ikindi naco nabivuga ko maze kubona iyo hajemo gutoteza urubyiruko kandi ariko ruba rufise ahejo hazaza hanini hafashe igihugu canke ibihugu tuba tuko turisubiza inyuma nka Afrika kuko ugiye kuraba for example ku bintu by'imiziki iyo umuntu afite tala yiwe ariko arashiramo imbaraga ziwe muri wa mwanya kumutoteza ahubwo ukwiye kumusupportinga kuko iyo akoze umuziki ugatera imbere akinjiza amafaranga ya mafaranga ari bugire abakozi abo bakozi bazaba bavuye muri ico gihugu abo bakozi bagaburira imiryango yabo abo bakozi nabo bagira abakozi so like agende yubakisha inzu mu gihugu muri bwa butunzi igihugu kizoba gifise urumva n'ibintu byo bizaba biri included arahindura ubuzima bwiwe ateza imbere igihugu ateza imbere n'abanyagihugu muri rusange so nibaza rero iyo hajemo kuba ngo bariko baratoteza urubyiruko baba ariko barasubiza inyuma Afrika muri rusange kuko of course urubyiruko abajene twebwe nitwe East Africa nitwe Afrika yejo so mu gihe untoteje ukansubiza hasi byaterambere nako zoba mfise bya bintu nako zoba mfise ico gihe sinzoba ndabifise sinzoba mfise dufate inzu mu gihugu nziza sinzoba ndiko ndahaba sinzoba mfise abakozi nabo bafasha imiryango yabo urumva wa muziki kuko umuziki ni ikintu cambuka umuziki nturi limit umuziki ni nawukorera ngaho umuntu mu Buhinde azowumva amenya ati uyu muntu ava muri Uganda ava mu Burundi ava hehe abe interested amenye urumva umuziki ni sound ni ikintu kiryohera buri muntu umuziki uzorabe kenshi hari gusanga umuntu atumva n'ururimo uko ravuga ariko agakunda umuziki so rero muri utwo tuntu twinshi umuziki ugenda uzana hirya no hino ukadushira hamwe nibaza ko ari iterambere mu gihugu so turetse n'umuziki n'ibindi bintu iyo utoteje urubyiruko kandi arigo ejo hazoza uburiko uraafecta Afrika canke igihugu muri rusange yani ico no bivuga ko ubu tuvugana umaze kugira imiziki ngahe hanze imaze kugera hanze of course imiziki wabonye ni imiziki kuri chananje hari imiziki 3 nundi muziki umwe nakoranye nundi mutipe urumva ni ine mu majambo umaze igihe kingana iki winjiye mu muziki je maze uyu n'umwaka wa kabiri kuko nkuko nakubwiye je natangwe ndi mu dancer like so natangwe nkora dance ariko iyo feeling yo kuririmba nanda ifise kukuraza umuziki uragoye kandi rero urumva by then nari nkiri muto sinayi bwagira ko ga confidence ariko ko imyaka agenda itera imbere niko nagiye nigira kwa confidence ndavuga ati
yari 2024 niho navuze ati reka ninjire noneho ntangure gupambana mu bushobozi buke mu mbaraga nkeya pambane ndabe ko bikunda kugeza magingo ya icyerekezo urabibona gute kuva watangira kugeza aho ugeze uyu munsi? Nibaza nta bintu byahatari navuga ntabeshe maze kubona, ariko ikintu maze kubona ko ari ibintu byiza kuko bimaze kunkura hamwe binjana handi kuko sofa ubu turicaranye na Yago Big Energy turicaranye na Yago kandi narindi umufana narabiganiro byiwe nakunda indirimbo ziwe, ariko sofa kubera umuziki manager wanje Promise yarangiriye ikizere avuga ati kanda gusigning kubw'impano yawe kandi ndakwinvestingemo uve ngaha uje ngaho traveling mu mafaranga ndagushoyemo kubera tala yawe. Ariko urumva ico kintu kuva ahantu hamwe ukaja handi ku muziki kandi nta gihe kirekire ndabimazemo novuga icambere cyo novuga namahigwe nabigizemo amahigwe ko of course hariho ababikora ugasanga amaze n'imyaka nk'itatu 4 5 ariko atakuva handi, kandi kindi naco ugiye no kuraba imiziki yanje nta promotion bitewe n'uburyo buke umuntu yarafise agitangura, urabona ko yararabwe novuga ko yarabwe ko nimba abantu 4,400 bitora akavuga ati reka umuntu mukurikire ku umuntu mushigikire ubu ufise ikintu werekanye kidasanzwe. So rero nimba abantu bakugira ikizere mu gihe kingana n'umwaka umwe bisigure yuko inyuma y'imyaka ishika 10 naho uhita wumva ibizo bihari ibintu bidasanzwe. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ni ikiganiro kirimo abahanzi babiri Nick G ndetse na Afro Hunter, bose bahuriye muri PNP. Ni label ikorera hano mu gihugu cya Uganda, ariko kandi ifitemo n'abahanzi b'abarundi, ifitemo abahanzi b'abanyarwanda, ifitemo abahanzi bo muri Uganda, East Africa nkuko nakomeje kubibabwira. Nick G nazi Kigali muzamwumve ko ari umuhanzi wo muri East Africa, mu mwakire. Afro Hunter n'umuntu i Kigali, ukamona BJ, ukamona Nairobi, mwakire kuko nuwo muri East Africa. Turifuza ko impano zo muri East Africa zigaragara, mureke tuzigaragaze, mureke tubyikorere. Inkuru ya Nick G numvise ari inkuru ikeneye umwanya uhagije. Nick G azagaruka muzamubona atubwire inzira yaciyemo ishaka kubigoye cyane, wenda twe tukaba dufite igihe gito, ariko azagaruka hano kuri Yago TV show hamaze kuba mu rugo. Hanyuma nsoreze kuri kino kibazo. Uyu munsi umuziki urimo gukorwa uyu munsi, abantu abenshi basigaye bikundira ibintu bya comedy, guseka, ubu bibona cyangwa se indirimbo za comedy ukabona nizo zagize engagement iri hejuru cyangwa impression iri hejuru, ugasanga umunyamuziki wa danje ukabona rwose we ukabona ibintu ntago bimeze neza. Umuziki urimo gukorwa uyu munsi n'umuziki mwebwe murimo gukora urabibona gute? Niki wabivugaho? Icyo no bivuga ko umuziki nkuko nabikubwiye ni feeling. Buriya hari igikorwa ukora nawe ubwawe akavuga ati igikorwa nubwo batagiharaye nkuko baharara ibyo bindi niki, ati nawe ugafeelinga umuziki wa nyawo urawumva nawe akavuga ati uyu muziki nawe ukoze even if utabonye big numbers ariko nanje ndikunda ufeelinga. So muri make umuziki nakubwiye habamo n'amahirwe. Hari umuntu ashaka gukora ikiririmbo kimeze uko cishakiye ukabona kiragiye, kandi wowe wakoze indirimbo wicariye ukayishiramwo energy ukayandika ugashiramo ubwenge bwawe bwose, aho ukabona ntibiriko biraronka feedback imwe. So muri make ikintu no bivuga ko je prefera umuziki mwiza, kuko nibaza yuko uretse no kuvuga ngo haraho umuntu abona views nyinshi, yego ndabizi, ariko nibaza ko igikorwa ciza kirivugira, kuko kuza imbere yawe iyo nza kuba ndi umuntu akora bya biziki bidunda bya kuntera isoni kuza ndagukonveka ko of course urazi ibintu by'imiziki urabitahura. Nibaza ko views zitari kugukanga, kuko wabonye views nyinshi uronka iziruta, so views ntizari kugukanga ahubwo wumvirije ati. So nibaza ko dukora ibintu bidapfa, kuko umuziki ni ibintu tuzopfa tukabisiga ariko byo bizohaguma. Ati yacu izohaguma, kuko umuhanzi nawe ubwiwe akora indirimbo yamara nk'amezi 2 nawe ariko arayumva kumva imuteye isoni, akumva igiyemo gahita ayisimbisha. Kubera iki?
kubera uburyohe nta buryohe nta birimo ni ibintu biraho bavyita ni periode yajanye n'ibintu tu akora ngasha guprofita abantu kubwo amahirwe bigakunda ariko ati nzima niyo tukwiye kudependinga ko ya reka mbashimire cyane eyo Nick G mushimire cyane kandi mubwire sorry kinyense suko wavuye wenyine hari byinshi wize uzabituganirizaho mu minsi iri imbere byo wahigiye kandi nyine iyo umuntu aciye mu bintu bikomeye aba arimo gutegurirwa ibikomeye imbere hazaza hanyuma message ku bantu bawe abakunzi bawe abakunda ibihangano byawe ndetse na Afro Hunter nawe yagire message atambutsa ku bakunda ibihangano cyangwa kuba mubonye uyu munsi bavuga bati tugiye gustreaming ibihangano bye yo Nick G let's go abantu bashasha ugiye gustreaminga n'abari bahasanzwe link abana ndibaza ko nkuko yabivuze Yago Big Energy uri wisanga aho ngaho muri comment section wenda araba yayipininze noneho mutapingeho ni One Love ubu ndumva ameze fresh ndi kuri Home of Peace yeah so ubwo rero Pasi shout out to you on Izuba TV manager Promise na Big Energy abafana ba Nick G Nick let's live in one love Big Energy Afro Hunter yeah sana ya so message nshobora guha abantu bambonye ubunyene canke abari basanzwe banze first of all umufashe dushimire Promise manager wacu PNP yeah so ikindi naco dushimire Yago yatugiri Yago n'umuntu afise je namubwiye ko namukurikirana kuva kera afise wa mutima wugutse wa mutima wera wa mutima ukumva yuko kugira ikizere buri muntu aba yumva yuko ibintu si twe tukwiye kuvyigungana uno munsi ni twebwe uno munsi ni yagarika arakoresha ikiganiro ejo hazoba hari uyundi muyago uyundi mu Big Energy ari we karadukoresha so urumva niba ugize Imana ikaguha utwo dukeya uradusangiza abandi so Yago ku bushobozi buke Imana yamufashije okay no bwita kari na bwinshi by the way nawe yagize umutima wo kuzarakira abantu kuko of course ugiye kuraba iyi channel turiko uravye abantu bayikurikirana ukaraba natwe channel zacu abantu badukurikirana ibintu bidahura ariko kubera azi ati you never know reka ndamusupporting nawe maybe ni abari umuntu w'ubwenge azosupporting abandi so muri make ntagiye kuvuga byinshi tumushimire Yago Big Energy ya dushimire Promise dushimire Pass from Izuba TV okay n'abantu okay cyane namwe mudukurikira mutugira ikizere muga streaminga ibihangano byacu canke mugafata umwanya wanyu mukaraba ikiganiro kuva gitangwe gushika giheze namwe turabashimira sana Big Energy tutibagiye n'Imana yacu sawa man asante sana mwese twatangiranye kuva ku munota wa mbere kugeza hano reka mbashimire cyane hanyuma nshimire PNP boss Promise yitwa Promise yitwa Promise Promise, big up on yourself. Shout out to you, man. Yo, keep supporting these young talents. May God bless you. May God protect you. May God increase. May God continue to bless you. More cash. More cash, more money. More cash, more money. More cash, more money. And you bless these guys. Imana iguhe umugisha. Imana ikongerere. Hanyuma ibisigaye. We link up next time. Fire.